පසුව ප්‍රකාශ කරනම් ත්‍යාගන තරගනාර බාණි යාසංක පෙරා කදිම බහාකේ යන දකුණ ප්‍රතිකරවා කදිමයි වීඩියෝ කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් බලන්න නිලුපෝල් තරග මාලාවේ දියගමදී පැවතේදී ඕකන්දර කුඩකින් ශූරිනාදී තරග මාලාවේ දක්ෂතම කුඩකැඩේ කිසාන දිනාගත්තේ මේ ප්‍රශංසනීය දකුණ ප්‍රතිකරවා අසංක පෙරා ලකුණු 22යි ලකුණ සමගම තත්ත්වයයි lakukan asam kemudian lakukan isi kunai makan dekat sekali apa terjadi pondoknya ikuti hadiah ada di lima dua ada di kali terpas sesama di kembali Procedurana akan dimiliki kebatan di bulan negara sarang deh kadimai kuera rendu amdegani pondoknya itu ke baru Presiden Rumah Sanjay Kumar Anoj Perang sekemajuan bersama tadi magama kiai tiga kali kerpas juga magi bicara sarang deh dah berkedal itu tadi usai bawa pondoknya raja kita sampai kuasa sama juga badi ramu itu lah Royal Service kita kelai kalau aku anak tu deh Procedurana akan dimiliki ketuman mata wadah tamat bondi oke tatu itu dan naik Niunggaw sama jadi situ boleh silo start dengan naik koron naik kami nih kasih wasi aku udah balan nih taruh di akar dua di mana sang kepira si putih kami menerima kerani dan berkedalu itu di Mahatma Mahatma guna baik medawian sang kepira dan berkedalu itu terima paling kere kita naik medawian sang kepira dan berkedalu itu tuh nih yang ulang kulit lakon visi nama itu dengan pamawari panggung ke bawah sanadi itu apa kesatene pertama ini bah satan mau dimiliki ini situ mulai selesai kuda semaje dah berkembang itu nih mau kalau mau dekat di kerani bisa sandarwan Karwanakar tuan Karwanakar itu nama ini dah berkembang itu nih soal sumber amat nakal itu lakon kiya guys mana situ mulai saya kamu dah berkembang itu nih awat mata kerja madu tu kami dah sulu mau kerja mereka dah pergi usita orang ini satu baca awaknya bangun itu terjadi pada